Abeso laba esikhuluma ngabo abayenze okhunye la emphakathini wangeThabana ngikhuluma ngabo abasana labo nabo bayingcenye ekugcekezeni esikolweni nokhunye ukuhlangana nokhunye ekukhona la emphakathini wangeThabana. Njengoba ngikwazile ukuthi ngibathole ngathi noma ngeke sikhulumisane nabo sibona mhlawumbe ukuthi kuyini unobangela bonyana bagcine bangaphakathi kwalelo izinga. So now ngithize ngathi kibo man ngoba siyabona nangomunye nambona uwagile neketani yakho iphethe iketani ngazi ukuthi iketani lebayiberegisa ukwenzani and then na kamarogo abavamise ukuwagcoka esikhathini sebusuku but ke akhe ngingabakhulumeli khulu senizazizwela bona ukuthi kahle kahle bayichaza bathini. Mthando ngibani igama lakho? Ngiyisibusiso Mahlala. Hlala kuphi? eThabana. Thabana kubani? Na kuMagogoni ngaphezulu. Okay, then wena? Ngusipho. Wakabani? Wakwachuma. Chuma. Okay, uchuma sesivile ngaye. Sibuya nesikolweni sakho musi wena ama-teacher bathi ungomunye ngasukuthi awuzwa. Why bathi awuzwa esikolweni? Esikolweni mangisukela manje mina ngivumela umuntu angisukele esikolweni. Oh, ngubani hlangana nani? Okay, wathi nabezile kwabazali bazonikhuza la nivamise ukuhlala khona wabetha umama wakhe ngubani? Obetha umama wakhe nakezile kwathi uzomlanda. Phela ngubani obetha umama wakhe omunye nawezile kwathi? Usibusiso basho waguguma ukhwini. Uyabona phela mina manje mangize ngizokhulumana na ngifuna ukuthola ukuthi seniyathoma nithi nizokufihla sitsho nithize kimi nifuna ihelebha ngisho ngifuna ihelebha ngapho nisachubeka nifuna ukukhuluma amanga ngukuguma kakhwini bekathi ngibetha ngiketani mina ngavika bese nawela phasi wavika bathi umgugu uyazobathi umgugu esomusi wamphosa phasi uzange umgugu uma kakhwini uguge wena umgugile or uguge ngilo mina bengekho bongekho uzwe batsho maye wena waye ufuna ukuphika bengafuna ukuphika. So kahle umberego lo wenu ukukhamba ebusuku nithusa abantu ngubani oninikeze idea yokuthi nithome nithusa abantu nigcoke amaroko nikhambe namaketani niphathe nokhunyo enikuphathako? Yekho umuntu osinika idea. Nginigqugquzele ngibani? Senazithomela? Sesasithomela thina. Okay, so endabeni yesikolweni ukuze nigcine ningene esikolweni kuze njani ukuze nigcine decide ukuya esikolweni nokuthatha ama-laptop esikolweni? Umsana lo batsho ngumhlokonolo lo yangethula lo. Abisikhamba siye lokhanje kokukwana. Mase ewalile ingoma so mina ngathi jobe ngifisa ngathi ingoma le benza ngicreate umsana lo wathoma ke wakhuluma athi ama-laptop akhona izinto ama-computer akhona lesikoleni sethu. So wena uthanda ukwenza umculo? So maye wadecide ukuthi ngcono nikhambe nesikolweni nozithathela ama-laptop nikhona ukuzenzela umculo. Okay, and then wena? Ngagama nawo ebusuku and then wathi wasitshela wathi washo akafosti umuntu ukuthi akhambe nawo. Wathi basho nangabe thina sifuna ukujika sijike nizokukhamba. Okay. Thina sakhamba nawo. Okay. And then ke ebusuku akhe sikhulumeni ngale enye nasi yokugijinyiswa kwabantu ebusuku nithi nina niyadlala niyabathusa kuphela. So ulushiya lo anothi ulushiya bathi ngibani ubathabile lesikhathi nimgijimisa naye benifuna ukumthusa? Besikhamba besifuna ukumthusa nje ebusuku bese naniceda ukumthusa kwenzakaleni? Siyahleka. Niyahleka ninobani ninodwa or naye? Sisoyo. Bona nobani? Mina nabangani bami. Ngicala ukuphela umuntu ukhuluma ngibona ubungani bakho bani? Hlokonolo bese nolokhanje nowini Nosipho. Lobe kangekho? Bakhona. Okay, so nakugijinyiswa lo naye bekakhona? Benifuna ini kibo? Besingafuni neza besabagijimisa just ukuthi bathuka sidala thina sihleke. Why mnani ngabe benibathusela why nibaleka nigijima nishingele? Angitsho nawuthusela umuntu awubaleki uyabuya niyamhlekisa nithi ngithi why nina ningakakwenzi lokho? Mina ngifuna sikwenze mina ngibona sibabaleka ngathi ngangcono ukubaleka. Mara nje ukukhombisa ngazuthi akusana amaqiniso eniwakhiphako. So mara
nangu uzositshela amaqiniso ngoba wena ngiyabona ukuthi kahle kahle akunahelebhe enizolithola as long as niqhubeka nizitshela ukuthi nifuna ukuqhubeka nikhuluma amanga kutsho ukuthi vele anifuni ukulungiswa ngoba kuyafana nje nithi nina nigijimisa umuntu niyamthusela bese niyahleka nibuyele emuva wena usitshele wathi wongekho and ungalingi uphika ngisho usitshele ukuthi wongekho mara nje umngane wakho uyatsho ukuthi bawukhona so ufuna ukubona kwenzakaleni ufuna ukubona uchenjile namkhana ufuna ukuqhubeka ngamanga nenze into yamanga lokho nibhizi niphika nikhuluma amanga ukubona uchenjile maye waye ukuzitshela amanga ukuthi wena bongekho wena uthutshele ngibo ukuthi lesikhathi ahwelela athi yo mawe ubazwile bakutshele njalo mara bowukhona ukuthi uthi into enye nenye beyenziwe ukuthi uthi nawe uhlala uyingcenye mara ekugcineni wena uzama ukuzivikela and ukuzivikela kwakho awukazi ukuhelebha likhona elangakheke bayasameni nangeke bakwenzani nini nongazi basengatheka kakhulu mara okay nina nithi yazi into enye ngirarako nithi niyadlala mara nikwazile ukuba nesibindi sokuya esikolweni enitholakele ngayo ngikuya esikolweni angisho ukuthi nifike nitholakala ukuthi ngini ngubani onitholile ukuthi ngini ningene esithabeni makhemera bese beza kini straight so kuthi ukuthi ngoba endleleni akunamakhemera that is why nikhona ukukhuluma nithi benithusela nina manikhambako so okay ukuchaza bese nawugcoke le roko nenzani bese like yini into niyenzayo nani bathusela njani so kungikhombisa sikhamba so njani so okay bese ketani vere kukwenza nani kusikhombisa ukuthi bese ketani wenzani ketani viviri ngomraro masukhuluma amanga yazi into ngibhora ukuthi ukuthi wena uloku busy usitshela ngokuthi ubani nobani wena sitshela ukuthi ketani leyo uyiberekisa ukwenza niyenza ukuthi kwenzakaleni mara ngoba bathi omunye ubamba iketani ngalo omunye ubamba ngalo bese umuntu webusuku nakavela ko bese niyebamba iyawa so omunye usitshele njalo phela bakhona abanye sibatholileko basitshele ngoba uyabona nje kubuhlungu ngoba wena uyaqhubeka usitshela lesi statement nalo uyaqhubeka usitshela lesi statement uyazi ukuthi permission angitsho ngithole kumamakho ukuthi ngidile nawe mara ngithize ngathi ukuthi ngidile nawe kwamele ukuthi ukhuluma amaqiniso niyazi ukuthi umphakathi ukwathe kangangani okay akhe ngibuyele back to square one loko nibhizi nigijimisa abantu ebusuku nithi niyadlala na ekuthomeni ngitshela amaqiniso angitsho wathini waye maye wena uthi niyadlala uyapema upema ini wena pemisa and then uyafunda ufuna grade 1 why esikolweni bathi awukho esikolweni lalahleka nethi ukuthi ukhulumela phasi asitsho lalahleka okay so nina rag ngamanye amagama wena umamakho kuphi uhlala nabani ekhaya okay kuyomele ukuthi sizameke sin-organizele into yokuthi nikhambe nishifteke la ekhaya nje angitsho kuyafana ayikho into ningayenzi either amaphoyisa ezile kini after ukuthi nebe ama-laptop bezile bathini ku wena bezile ku phela ukhumbula ukuthi into ekhulumako kunobufakazi lapha sitsho mina ngizokhona ukuthi ngikhambe ngiyubuza ukuthi maphoyisa nimkha bakhalime bathini bakhalime bathini ibe kutheni benithoma ukwenza into njengale kokuthoma yenza into enjengale esikolweni nathatha ini erhomutlong ireyisi nani mina bengekho lapho nefish bekangekho ukuthoma mina bengekho kwisithuku ya yezwa kahle kahle kutsho ukuthi nina rag nangithi nginicalile anifuni ukulungiswa kahle kahle vele ngoba kuyafana kutsho ukuthi ingqondweni nibantwana mara nomkhumbulo omkhulu ukuthi niqhubeke nikhuluma amanga uyabona so nifuna ukuthi nikatelelwe nikhuluma amanga umama kuthize kithi ufike ukhulume wonke amaqiniso mara lokhu ubhizi uyaqhubeka ukhuluma amala lokhu ubhizi nangu uyakhuluma amanga and uqale phasi bakutshela ekheni bakutshela ukuthi ungakhulumi next uyazi ukuthi ukhona umuntu oye esikolweni wayokufuna ireport for ukuthi ukhona ukuthola ihelebho lokuthi ubuyele esikolweni mara ukubuyela esikolweni